Snježni poštar. Prestani! Što je sutra s tulumom? Što će mi tulum bez božićnog drvca? Da, što ćemo raditi bez Bora, Leri? Bez brige, mislio sam ja na to. Nadam se, jer nitko neće doći ako ne bude Bora. Bez brige, poslao sam pismo Djedu Mrazu. Čak ako Djed Mrazi postoji, neće ga dobiti pravodobno. Baš hoće. Ako mu ga poštar odnese. Naš poštar, ali on nema vremena. Ne naš poštar, snježni poštar. Snježni poštar, ne vjerujem u to. Vjerovat ćeš kad sutra vidiš drvce, Tomi. Čami, donesi mi mačji šljem za Snjegovića. Snjegoviću, ovo je važno pismo koje moraš odnijeti Djedu Mrazu. Treba nam veliko krošnjasto božićno drvce za sutrašnji tulum. Znaš? Snjegović! Čarobni Snjegović! Sad mladom ljetu pjevamo, za sreću ljubav dajemo. Drvce malo zeleno, Na platano je šareno. Snjegoviću primi vas za hladne dane kapuša. Život nek ti bude san, ne zakasni sunčan dan. Tika taka srcu zov, kućaj srca ledeno. Tika taka srcu zov, kućaj srca ledeno. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Juhu! Jutro. Šta je ovo? A pismo? Djedu Mrazu od djece. Sad se sjećam. Moram reći djedu da djeci pošalje veliko, krošnjasto... Božićno drvce. Znao sam. A tko si ti? Čami, živim u susjedstvu. Želim biti siguran da će djeca dobiti svoje drvce za zabavu. Bila su dobra prema meni. Želim se odužiti. Baš lijepo. Pa, bit će nam zabavnije u dvoje. Dođi, nemamo vremena. Da vidimo sad. Postoje definitivno 2 puta kojima možemo ići. Onaj put izgleda dobro. Onaj tamo. Ali, taj bi možda... Ne, ovaj je put puno bolji. Ovaj s lijeve strane. Ili možda s desne strane, ako se krenem na ovu drugu stranu. Možda bi ipak bilo bolje, Čami, da bi krenuli možda ovim putem pa se vratili onim, zatim bi se definitivno ovim putem, Čami. To je to. Mislim. Zdravo. Čuj, bi li nam pomogla? Mi tražimo golemog momka u crvenom odijelu, lijepe brade. Djeda Mraza, poznaješ li ga? A on mora donijeti osobit dar djeci. Tako piše u ovom pismu. Poseban dar. Možda je hrana. Ovo je veoma važno. Što vam je? Zašto ste tako tihi? Zar ni vi ne znate kojim putem? Ja znam put. Ja ću odnijeti pismo Djedu Mrazu. Ne. To je moj osobit zadatak. Moram donijeti nešto golemo, veliko. Što to? Kokoš? Ne, nešto veće. 2 kokoši.
Ne. Nešto veće. Kitnjasto. Veće. Puricu. To je za cijelo čarobno pismo. Pismo koje ti daje što god želiš, nešto jako dobro i ukusno. Što ako mi dostavimo to pismo? Onda će Djed Mraz nama dati osobit dar, mnogo kokoši. Moramo se dočepati tog pisma, lako ćemo s tim 2 budalama. Hej! Vratite to! Imam ga! Imam ga! Stanite! Hej, što se dogodilo? Pustite me van! Samo malo! Napokon! Moj lonac, moja glava, Šešir! Znao sam, ali ništa ne vidim. O, sad je bolje. Što je to, prijatelji? A? Dajte malo i meni. Ne damo ti, to je naše. Ne date mi, a onda ću uzeti sam. Tko me probudio? Sve ću vas pojesti. A, jeste li me vi probudili? Oprostite, vaša medvjedosti. Mi smo samo, tražimo tipa kako se ono zove? Djed Mraz, Znao sam. ali ne znamo gdje živi. Što želite od Djed Mraza? Djeca žele da mu predam, nešto, nešto veoma važno. Riječ je Pismu? Da, tako je, znao sam. Posrijed je pismo, tako je. Ali ne znam kojim putem treba ići. Možete li nam vi pomoći? A, budući je za djecu. U redu. Odvešću vas do Djeda Mraza. Baš je zabavno. Idem probati i ja. Donesi mi njegovu glavu. Hvala. Vidiš,
Tako. Sad je bolje. Tako. O, hvala ti. Hvala, spasio si me. Gdje je? Gdje je ta stvar? Gdje je? O, Tamo! To je naše! stoj! Stoj! Lisica ima pismo uhvatija. Kravu. Vuci! Hajde, digni. Baš sam zaglavio. Bliži. Taram! Više! Eno ih! Za mene dajte to ovamo. Za Djeda Mraza od djece. Moram paziti da ne poderem pismo dok ne vidim što žele ta djeca. Dragi Djede Mraze, budi tako dobar, donesi nam veliko... Veliko pile, punjeno piletinom. A možda tuce zečeva. No, dajte da pročitam do kraja. Znam, fino janje. Ne, veliko krošnjasto božićno drvce. Treba nam drvce za božićni tulum u našoj ulici. Molim te, daj ga našem čarobnom prijatelju koji ti je dostavio pismo, poštaru Snjegoviću. Pa no, tko je od vas poštar Snjegović? Evo me! Tu smo! Kako ta... Hvala vam, vaše djedomraštvo. Djeca su me napravila kako bih vam donio tu marku. Ne, mislim, to je kako se kaže, čami. Pismo! A oni životinje. Tamo. Ukrale su ga! Ukrale, sram vas bilo. Veoma ste zločeste. Kradete od djece. Bila je pogreška, tako mi šape. Ovoga ćete Božića dobiti samo umjer svojim čarapama. Nadam se da ste shvatili pouku. Ne smijete nauditi djeci. A što se tiče vas, Snjegoviću, Čani, Medvjede, dajem vam prekrasno božićno drvce i vreću punu darova. Ponesite drvce i darove i recite svima da im Djed Mraz želi sretan Božić. Ho, 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 ho. Uspjeli smo. Brže! Poštar Snjegović je uspio. Djed Mraz postoji. Upalilo je. Kakva magija. Nisam li vam rekao? Samo morate vjerovati. Pogledajte drvce! Prekrasno. Kraš